That's so good.
abeira sense yaitu ense yonsi otogosaba obuya bwao onyare gukora nabende weteresa amatungo ya tatu batanagirwa asukwegana wito gocha asore wenda nyare gatokoino na gocha asore nekinga kipionsi togosemeri ase ng'ende ntomate ng'enchero igo nyinta achire nenti na tokogenda akiare ngo yo monene batokonye kweriga nibuya anenti kare tokora tware togosemere asabira twegente na ikaso wetera secretariatrist oyoro mungu wetu secretariat yo mwana yo mwana mtakatifu yo Uyure sokoro ya marehemu fanya kara. Uyure sokoro ya marehemu ibageni yae ato igore. Fanya taka mo na roto fanya ora uyure moisemoke. Uyure semoke marehemu na mogo chanya mara banga na mogo chatra pe dikita para. Ikiara ingaki abona sengencho ya mangana mole kumene sere nzana toko gaje matanga ndiko nyagali na kawaida so abariba baisema kwa gaga bon sipi na mogo cha kwenye mara bange na mogo cha tabata dikita para mga kotonga nicho nicho waria aba kitu tena mara tayari ikigara chini jiko cha chera chenye abadi rende na kwa mga kutongo ya kwa gocha tena mo itemo kwa marehemu ni gocha ya bale babos iga duta que te kenen logo saba mangana chingwa na toko gandia ichibo na wanga kiri boruere cha tabere de chingwa igo mga katena go chari egere eigo abana baba isemoke wana rende ni mo ko gorana mo ko na mangana abere ta kaiga jamano ado mwana ko kumia ko mwana ko wanta esto no saber en estado marino moreta habla que me viene mucho ya te sabe la llamada vaya no mo vino ya acabo de estar gracias ma ya me la yamano inasa kire untuk konya tiara kiro mau kena buat tinggal kiago timokanya sauna kira kimanganya wantu sing dia baru nawa tokor baru mungkin hasil dia memurah karena erane igene tu kende gios ya reko ber na reko tenamurang de ga rengo mua ini sing cara dia so ko manen mai tengali pike mo utororane
pero yesara kutiga ko mo no yo gore mu uya era na mahiti ngasa abana ba ema mahiti ngasa na luwanta moseti ole mereri ya ndo jo bote ri yanda sana le mereri ibo ora na abana ba ukimba le mereri ya ro ora Mani na abu atu mumuru ko seni abana ba em paron to seni unar ko bategi gente ke yo iga asirite kabura erengere yaenga ora asire rando sikabura ora nyoru moiti nasai yoso ora nyoru erengere ti to bien so sire nando to ko erengere ti to bien iga to no ruama te nasai to to ko erengere nasai kia na ora ko rando chimbi na tindu ate Tara sawa, opo arale nga mangana bere, igoro ya umwana ya no turkowe. Ayah toki nete na abana mua banene, era ata ko tamagera. Na kita magera, nasa kamoko ya kisa mikikyo monta ko igoro. Monta ko igoro, na abate kisa. Tadi kita ko ande school. Lakini jito koi gore rani agana monto mulai umwana ore buang kita maya oh mune ari ani ri ya ukire buang ya ana buang kita bantu kamu ya so resa oh na ba ko eta ya na mo ko menyor abantu tuamu bakira maria tamaya kene na tegi e family ya wera na bana baya ora no mundo bwa kiti kiseni o mundo manya ta so kuma jero mundo no mungai no nyata bwa te se nyinge ko gwanta ko yo mwana school no wera abai gore tile kiseni kingia atwara bana baya anda kaira bana school ogo kukuo muntu ndumwanya abantu natorega ndomanye tiri tukongo kwa ama tukae kaerete ai kirasa mweri oikeire umongina Yunes na bana batige ruga batukora babana na bana baya abaiseke na bamura barimura era sieri kanyara sa nyetigere paroge no muntu bwechogete abwate ni tombari mbari gana kisa emigiria tia ya igorane tugu na batigere ta abana ga abantu banyuma baba barusia abantu nabo bayisomo ke bantu no itawo tachiga abaranga obako ukibwakire na ene mbiyamono tumuko bwatira nege kubwakire uri abana abanu no barenza ga aiko baba samu no baba ga chance no mura no se igaba ke mwezi wali mwakira Wajira sengengia abari baito moto nyomera takorwa mubata abato koro baito amasikani ari moto ete muna moto ete igoba kabona tuwa wikyo mo yoga wabate re liyano ande karibu sana wana tukato wa mabaga yo korore kana seita ngana ni nomura na ndi moto batorosia ana matanga abo na baitire ngaki ngabune yato tile to hero mutana amasikani aye ngande ndiyamo na senge mwato bwati simwato bange siriga Yunes no mo oro ko de karse ya ke goji kare atage te kare oya na te kabisa na bana baramu banjire kabisa bono na mondo kimota yetu omondo no rio tanto da komi to guchia to da ko ga sa guchia no mondo to ke to mondo no to ga to kama to bana kare to ya ke goji o ta que la fata mo ta vindi ya mono mero belie mi ya to corre ta una into abaibori ndona abaibori ke more lakini mfato ito akaona tata akatoitange amangana sia yale watu kuwapi siga mumure ngiringa mbiyamano pamoja na abakatista baye yezi kwa jeto na bayi bayi bali muwaro mbiyamano sana asemero belieni ya kwa bari kandi mwe ngata na moko taka kwa na kinkwana umanyenga moto mo kwanera kali moto moriri o moto mungaini ando chogeta kwa mbiyamano sana karibu sana mbiyamano Ndiamano Alex singe jama ngana yama ya tiango abagata ubatu wekwe nabangina moke marem abangina moke marem ikigo chaiga
onye murani iko onye moikre ni iko ikera nya togo tuma sawo kuri kura noro abang na makya marem tibage neri eno Yamu satu hari lah, orang kan mana orang tu matangi, anjete orang kawan dah sasend, orang kawan matang tapi mana orang tu nanti ya pembuat sasend, ibu tiang mang, tu le kali sakam mario kan aja nasi, orang kena naruh aja nama tengah naruh, ibu tiang mang, orang tu kena nasi amu tu kan, umur kawan. Dia mana? Yang tanya umuhaka Richard Mamani mwalimu karo namara yangaje onye kara tuwarengenera musafamu ne kara tiwachiri wage neria onye tayo nabo umuhaka mati mwalimu na bagocha tuwarengena barabuwa kimasimu na kawani bagocha Anya tayo mwaka nyandewa ni goroche Nchoko na manganawere Kagara wagana yomoni Nande Sui katura asechi sachoba kere Ikera padango chara Si padango chana togo koro Padega goi kasata mega Sasi taiga Asago chara Kire ni alamu gotu wabera Dia mana nanti asa panggil waweri Ndari yomito Oega no muturu muitongo muturu kwana mangana maene oega una akwani ruga na bari utari muntu bwate mangana machaya muturu muntu ya gabona sabana bae uko batai pore amunu mungina remereria ona ni kana na bebuti ninje kabi dia mana sabon tegere dia mana kulwa uo kanale uri mama tubogera lakini na umekide tunasema mwaka nyakiriga nyatayo mungina na bawote mere ore umama tubogera basi nyene kigima oparangamba yo ande bana rende ayani baba injo mungeri fadat na temuraka ubra kulbiya yo kiana ri bagiri ndo kwane taika ya mai basingi ngene ni momenyete na ogegan sari Biyama na soko nyorari baba Njogega bunareiga Njeto kurangira ninga semek igo Na yune atyo mtu bunareiga Ekarabu ata nore mutano basiago teke mtu tokoreiga Wana na asiri nchego chio mosani omuyamana na aleko kere taika ato kurangira Wana ekarabu kwa ile jako mburi mogondori neti sachiari Ama tabia Isantira era kara ake Lakini bona Nyasaye na maito kurara kwa mugako oge Nando oge atu akanyotia aramisi ngo motu arengo Ngo ikichume karonde kanisa mwana oge oge go sirie la atume Ore ni Nyasaye na maito kero monto go kukwae Eko era matuko Nyasaye mobekere ta sense nabanga ningo Igito sabe Oma chanta to tore go Goira negi asore Biyamana tato munya mabera amange eko era eno tu antete na enda eno tu maiti. Orocho moe koke orario ko waso ko wese. Otigiro mongina yunes na bana bae na bamu abana batokoro. Orende merobeli yae era baseri tukerima. Anebe kira soko boko kwa. Obe naye morendi okerari tuko na kerekera. Eke rionya tena konyerenda. Orocho abana bae eno wa maiti. Ntumwa ya bantu otobarote lakini ntoa mayeti ayano mayete wakati nkora imetato mwante nimi awagege kera agarete no mwarenga amune tato muya twewe kira sora seri tukerima akare buno ko wani kwa akore tario kwa mwanya bantu saya mabera Yesu Kristo mawali to amen biaman
yangu bwana tura iwo mugano mugano umarem yamono ajin taraso ma umugano ande tengora yana go chasinka umutata moke Stanley ogera tengara singinchu abere korara watetika sentiana ni chiana pole sana buat temero gelinia na kuana kurasi kitabu kia umugano Stanley ogera tengara kunya somo munore ngo kuganinyo ntoro na wango ntoro lakini ende eto muri digital muri analog gansome okuwa the late Stanley Ogega Kengere was born the late Mse Charles Kengere Mayaka and late Mama Priscilla Mora in the year 1959. He was the fourth born in his family. His siblings are Helen Kimunto, Elizabeth Queen, Florence Kimunto, Stephen Moranga, Melen Wamboka, Kenneth Nyakundi, the late Joyce, and Dennis Morara. Initiation. The late was initiated in the year 1970 according to Abagusi culture. Education. He started schooling the year 1967 at Nyatowogi Primary School, and he completed his CP education in the year 1975 at the same school. Christian life. Mr. Stanley Ogega was a strong Christian believer and a Catholic member. He was baptized on 3rd July 1963. Marriage. The late Stanley Ogega Kengere married his wife, Eunice Kerubo, in the year 1979. Together, they were blessed with 6 children, namely Divina Mora, Charles Kengere, Cecilia Kemunto, the late Michael Mayaka, Ronald Mosetti, and Mary Nyaboke. Occupation. In the year 1979 to 1984, he worked at a road construction as a driver. From there, he was a farmer all his entire life. Sickness and death. The late Stanley Ogega Kengere enjoyed a good health all his life until September 10, 2020, where he was sick and was admitted at the Christamarian Hospital, where he was treated and discharged. On 3rd March 2021, the late Ogega woke up in the morning in good health. In the afternoon, they went to Nyatowogi Catholic Church with his wife Eunice to attend evening mass during church service. Mzee collapsed and was rushed to Christamariana Hospital, where he was confirmed dead on arrival. Mzee died at the age of 62 years and has left behind a widow, 5 children, and 15 grandchildren. May his soul rest in eternal peace. Amen. Ndiamana uino ro mugana gwogega na no mwite bunuri kire go komenta to Russia uino ro mugana gwogega yango tonya raba binarume ogega kamuranje ni juga so bwamo na karo to baranandi ni se tingo chimyo kya sengecho isa chumu sasiri tigo ita ya taberere bolo yamana maga karate Yatsame yasa yoromia na ya yoswa ya bangire na inde omonene tu sabaika ya tukwa no mwana
nayo urayegirire na kubaponya na kubaraasa matukũ batigaire gũkabona twasabira sura tuyo wa Kristo mũtũrĩte amen. Abantu n'ukumya nonya yabeire abana banerema bacukuru rema wana museti rema ikiagera you must agree or admit kubali ayabeire no aturiga turire ikuku mulusona saki ne en igo aso bwene obora mune yentekia na makweli twezina tukire inaiga ikiriki sandu tukire abana bana muatigara abachukuru babaremu neita ihindimo boye shinde bono ni yeni wenye muranga bono nari utigaire ekeria ikiagara umwana w'umwabo bari ngusirana urari muranga ihonari gukwana with a strong force ina tinina burundu kamere ubeka abana baminu bandi amo ubeka abacukuru bane amo egere ilka iyambe ko baribirira ate byari umwana umutigaire mwana w'umuke muburaka ono murana turi arawe taku nyara wiki ikiara usikunje abatu kurbane ikwenje bari so what do you do ingona ariyo tukukwana muno muidi na halendo kwana muno muntu mwenye murana wa tuwaira aro kabo muntu uri upright umuntu ukwana maene umuntu uri ukutege kiro wani ukuna tongo nungwete biya ekyagara kanga ukwana munango kwa ga akini bironde lakini aseka abana turame ikanisa ya Katoliki yomwakora pege mpikia yana na kurumeshonde yomwakora biya kuni ari ngecha ya mu Kristo ubuye tugabo bazimure nani nyasawo yitobesaba nari ndo nyano one utigara ubuye tugabo bazimure asobiya bwa Yesu Kristo y'umutuliki amen. General Siagerari nini mama Mtei samari tangu kutoi kwambuka Mtei na moke injo makobati abana bana muleme andi Nyasaye na balendi asokole makwaini monene na balendi na ndaba komindi ya mungu yamana mbya kiparira kyo wega mwana urega ko mwana muirete yo kaiba idere ni Tasambulia tata nteni ya woke wanda karayonge mwana urega ikapara kwambuka aso mwana masete Mungkin dulu nama itu nya suruh mana semua. Ini sebenarnya untuk buat baru jangan
Mwana mwagala muleta na makolo ya umu wako ya umu. Nka boga ya umu. Keseria kaliane yuni kamera buta. Mana orangane neren. Nama dia tanah ane sengaja kumpul mana orangane neren. Sama dia taruh tak kemudian butuh, mana orang nero dega. Tu betul betul masuk ke sana. Mungkin dah tu saya tu acara sore sekerut ke mana. Rupiah tu kan dia mana sengaja kau kau mata tu apa macam. Tu acara kaya korang itu, orang ini saya tu pikir mana bahaya tu apa macam. Tu apa nama? Tu apa kerana itu kerana sana kerana masuk kata tu itu. Ikan dia ini saya kerana ini tu nama, orang buena, tu katanya kolom dia. Jadi kita asal kamu kau asal itu yang seorang mana itu, ini. Dia mana? Yang punya apa ya? Apa ya? Apa kau mesti jadi? Menurut cerita dokumen tidak kita ikan kaya, kita ada sini pemilu sini sana kita rasa ini kan orang kau. Ini cuma ceramah sih. Kamu raja ni cuma sih kalau kau ya, ini betul perang. Dua orang cewek, yang kursa bawa, murid bawa, ini tadi perempuan nak kende. Alafu nalanya nanti perempuan setelah bawa ya, nampaknya tapi mana kau tak ini sebab buat. Dua ini, agar itu perempuan mau taruh ya. Ibu, kabut waktu santai sih ini buat ya. Tahu, dia tadi oke dia, buat apa ni tengok? Buat mana dia kan juga dua kapal, orang ni jatuh aku buat apa? Asal anak dia yang berpuluh fletti mengerasi ada semua meramu orang. Ya mana? Mari negara di Tabun, mari mawin. Apa ada di bawah kira dia? Dia tanggur bread, kui, tenggar. Kita lakukan dia mau pilih pilih cepat. Kau betul. Ya murni. Asal Marieta, sama aku ni. Mau ini, ni kau ini, siapa buat? Orang apa ibu? Ora mau vega este na verde era como que va no picoracho Dia bermasi. Inte kamare ni boke. Ini sini kamati ana orang mukayo. Boleh kamati mana lagi? Nanti bermasi ya. Ora, dia tamu lah, berwasi, ini kamar. Sama dia tanam kalau bicara kira, oleh ini korel, ini korel. asal dia kan kerja orang ini yang terima dia, mau ada kayak mau suatu kerja ya mungkin ada. Dua mana nanti saya kamari bagan, jaga diri dia, kurutnya ada kebahagiaan. Jadi buat masuk ke makan orang mau koroti dia. Sama kita tidak pintu raruya, pintu musbat pintu ate, kurunti, aku Florence kerja. Apa kau yang nara terjadi pole? Naba Montebons, agua terafata, naigure murubiya pada tumuya, dengan sama seni, ini punaya beri kuikirai. Kau nara bateria, apa kau yang me, kita ya sabu di mana terserah senatatu, kalau terang anak kiri dia, apa antabamu, apa menyetamu, apa iguana. Iki nari ko batu bera. Asinte ya tata
mwari kintakan anda abantu batige kintakan kono kote mukoyoni Ines n'abakoyoni bali batigarite nasabakoni mubwatirane ande mo bamu utwara ubwanza iri mumenye no murende ari naronda abaganirye asinga ngenda sawa tatumiya umwana mwiko muteni usaye ndi twakire umugako we urari nkwamanyite kararari nanda karara si nyumba yawe ikimi kyo keria kenene mono inga ayen kwa mugani kono kombe kirasura yatigire no mumino ye ubarinde ubagitere kinjira cyonse kidikira arike go jabetira saitan wakyandire seretera Yesu no tubike na kubikana egere umukie osabuke ogendera to bomuya atu asubira nse gara basura so gonjera Kristo mutogito Dieta Lawrence Mukweli Kamle nese moyane Nare sobre pada achirali Mama nyete Yaringa nare sene Nare nare Ora sana makoyane Na baik berdane ora murane Ini tamu saya yang kerja Makoyane pore Oyega Makoyane Ana harusnya Oyega injina visite china ari kati asa inga oyega tadi kunjote oyega tuangina ra china taten ko nyareba tina oyega semu ana musuma oya musuju oye amana wata sama beta oyega mite taringa tundita taringa otanya yati nyebi letele makoyane kwa abana bane yasa abatu bagamba Urutu karubo chinganga aja wewe mito atani ya Kristo ni ana kiri mbaya sana amu wafe bicha aba ni mwe kera ina kama aja ni mwe sipili aba yura muranga ichigo cha mwana ore bicha ichigo cha aba yi bari ba muranga ko ba muranga bana ba muranga mare ba mare amu asa bana mare mo mwe aba ni ichigo cha singe ke bicha Itu aja. Nanti kita pernah kena gede apa itu? Apa ini juga deh ya? Iya. Mata bayung barang itu juga aja. Apa nama sesuatu mau apa? Marem. Tanggal ini boleh kan? Udah kita bisa tahu saya cene yang mana saya ini dia. Ini juga kami sepi. Apa itu? Apa ini itu? Apa itu? Abang apa? Ibang koya mo ita. Ako ani kita pole, kaya mo taranse. Abang na apa? Ibang koya mo. Pero yun ka. Ina ya ba. Kita pole dio kay ko. Mama ako. Nasaya ako. Ito na kwamba kayo ko ako na chima kisiarani. Ega ndio kwa topi larati. Mo salama abera sikwa waseri nasaya kwa agata. Ekerekorara orare koro mutse cinga kityari ngani ngana murigere nese ari abane twara wanire otatigani nditu akomire ona nditu angamire cyaso gusibona sae kanga utina sae iramire atwo tumuki mwana yako ncenga tayi abana wa muntu tukasenjana ngapora anti omuntore marani oyimando tuno okamwa karakimye karanya sara munawe bawa kono abana wa muntu mwana marari mwezi Nando mochua kengara, mochama, muatume kan. Bianon, jasa maria tangoro kunara keribu, o mati ninda sentera uga semata o pin. Itu musika manu. Bianon, yang ko abana mama remi ni jigos. Ikira mate, dipane ganda monarki sanchiyo, kamura abana bari mama remi, ni chiwocha. Ande Mati ini itu yang negara ini itu. Orang yang juga tak kamu aja. Itu aja. Ayah, Robert ayah. Wah aku bicara. Merana. Nah itu kok tebe kita, ya kira mana mina, ya rabai terasa. Bukan angkara titi, itu aja. Nah orang apa nama mana? Ada rata tahu. Itu aja.
Itu sekarang kok keluar itu keluar kita kecil muncul orang apa ini bisa jadi itu nak keluar orang ajar ini aja apa lagi itu Karena orang yang berkuat dengan itu kita. Orang yang ada usuaris, itu, maksudnya kita kan dia hidup kita ini orang yang mati berhenti ini satu lah itu yang ini lah itu orang itu pulang lagi itu yang kita mana ini orang yang sama kemudian oleh karena asalan itu dari memiliki seni atau kenangan yang tertutup dari pengalaman itu orang orang yang lain. Jadi kita ini adalah seperti orang yang seperti orang itu yang ukarnya awalnya berhasil sesuatu yang berarti kisah tapi ada pergerakan yang terjadi sesuatu yang itu akan terjadi yang terjadi. Jadi mana kemudian berikutnya itu orang itu kemudian itu kok ini kayak orang itu orang itu kemudian ini sih kemudian pas bisa mana nah kita itu orang itu seperti orang itu kemudian Umumnya itu orang itu berada di akhir berada di hari. Ini berada di orang maksudnya orang orang. Mereka mengatakan orang itu kurang itu orang itu menurut orang itu mungkin orang mau apa berapa. Oh, itu betul juga. Betul betul. Itu sudah kebuan. Mereka orang macam tidak sedikit. Betul betul. Itu kebuan. Besar. Jangan itu sikit. Ini berapa ini berapa ini ini macam saya usah terlalu. Jabatan municipal kapan komposisi dan kemudian Pak Menlo Wikarabola Pak Sisakota venga tu a correr agua cuando tu atire hacen ese yo
Watu wote
Mungu ulimjalia mtumishi wako Stanley maisha hapa duniani, ukamwokoa na kumkomboa kwa njia ya mwanao mpenzi Yesu Kristo, yeye aliyekufa msalabani na kuyashinda mauti, yeye ambaye ametuweka kuwa agano jipya la milele. Tunaomba ili mtumishi wako Stanley apumzike katika amani ya Kristo, yeye aliyemwamini na kumsadiki hapa duniani. Na sasa moyo wako furahie pamoja na malaika na watakatifu mbinguni, familia yake yote usiji kuiongoza na kuiangazia maishani, sana sana mama Eunice, watoto wao Divina, Charles, Cecilia, Ronaldi na Maria, ili wamtumainie Kristo ambaye ametushindia mauti. Naye Mikaeli uliyemwita kutoka familia hii, wapumzike pamoja na Stanley katika utukufu wako. Tunaomba haya kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, yeye anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Moto inapanda milima na mabonde, pande zote mbinguni moto Yesu ni mwanga wetu sisi, tubariki tena tubiri pande zote. Neno la Mungu ndilo mwalimu, tulisikize tubiri pande zote. Injili yake Yesu na mbele, injili moto tukaribishe. Milima na mabonde, pande zote, mbinguni moto inapanda. Milima na mabonde, pande zote, mbinguni moto Yesu alama kamilifu, tubariki tena tubiri pande zote. Neno la Mungu
tukilipande sote, kijini yake Yesu na iende mbele, kijini moto moto tukaribishe, milima na mabonde, pande zote, kijini moto moto inapanda, milima na mabonde, pande zote, kijini moto moto. Sikie tabukula tabuke, ibariki tena tukilipande kote, tena Mungu ila mwalimu. Kijini yake Yesu na iende mbele, kijini moto moto tukaribishe, milima na mabonde, pande zote, kijini moto moto inapanda, milima na mabonde, kijini moto moto. Agasoma gutang'ani kurwa sekerero rya Yeremia isato usoma 19 gwike 25 ende tusome 35 gwike 40 inyore metando yane no gukungwane kuna nanyura yogororo na gukungu omoyo nani gogendrete kuyinyura na gwekeri yane kurenda mang'anaya ni gombere nyara somoyone asa iyo ninde no gusemeria no kwanja ni go monene gotari kweranga tito siriri ekera mabara ya tari kwera ni gobire biya sekere mambia obwege ni bwawo ni gobro monene omonene nere getari kiane aina ara moyo no ndabirie asa iyo ni mosemeretie omonene ni yaro muya asonde wesi omuganyete no muya asoyo komorigia ni yaro muya aso muntu okabana gotareru na kobana gotore kakurwa aso monene ni okwana teringana na riario rigakaraka ono monene tari kigeteri korwe ine amabena amaya tari korwa aso munwa wole igoro mono naso kirende mwana bantore moyo akomurunganye naso ki akomurunganye karata mare kusura senye yeyaye sigatuwa tukenko abanyene na tatene kinjira cheito erio tomurendera monene ingana agene sa
Para kwa batumwa 5 chakre 27 mpaka 33. Ekera babalentire bakababeka asekigambiro. Omukwani omunene akababoyo. Ne itwa bakane kyebokonga. Timora keri asejete. Narara maitire Yerusalemu no kora kera yakwaino. Aende muligete 40 amanyinga omontoria igoro asetore. Korende Petro n'abatumwa bande bakaira nebe. Neko bwanerete koibera Nyasaye kobwa mwanya bantu. Nyasaye bweti sokoro chaito obobe chereso. Ere inyo mwaitete mukamusunga ase omote. Nyasaye akaimukereria igoro ase nsemo yokoboko kwaye gwokoryo. Abe omurai n'omutoria erinde awuntore Abaisiraeli abae okwabera kwebibe ntwe n'omoiko omochenu oyo Nyasaye aire bonsi abamwibwerete nigotore birori ase amang'ana ayo ekero bachiako iwaya bakagechiwa bakaibia kubaito nokuna kosa moito wakabe Mongru abenaine Oto mopevanjiri takatifu na yari yetu na mutakatifu Yohana Yohana rifiri ya gatatu umutari goma na gatatu na yamu Oto goma na gatatu na gatanu na lima Oyo kireko igoro oyo nigo are igoro atonsi oyo le wense no yo wense nigo agokwana amang'ana yense ero oyo kireko igoro nigo are igoro atonsi nigo akoba kirori ase aya aroribe nakoya igwa osonde tali oyo bwanjire oborori bwaye oyo bwanjire oborori bwaye orokirie Nyasaye mwaiso marorenga n'oyo bwekene naki
ere oyo otometwe na Nyasaye nigo agokwana amang'ana a Nyasaye na kinyasaye tariko umuita ase ekerengo tata omwanjire omwana omwaire byonsi ase amaboko aye yora mwege n'omwana nale n'obugima bwa kale na kale oyo taigwereti omwana takorora obugima olende endamwamu ya Nyasaye nigo emwikaranserete neyo mwaigure n'evanjiri ya Kristo. Sera familia Eunice na abana bastane na Eunice yabara mwananchi gaiga na bakoro watire mission takatifu tuwatire Nyasaye ngambi ya Mungu sasa kwa yastane na ewa mwate kwa mwana se familia akaukio bwana na mwana se kulishika takatifu ukio bugumase familia ino abaga sabantu bonse basana bairi na wote ambao wamefika. Ndio maana tuko hapa tumuite Mungu kwa wema wake, kwa huruma yake, kwa ukarimu wake na kwa uwezo wake asiti kutuongoza na zaidi ongoze hii familia ya Stanley na Eunice katika maisha ya hapa duniani wanapoendelea zaidi siku baada ya siku kujiandaa katika utukufu mkuu ambao tunausherehekea tukiwa hapa duniani tukimwamini na kumsadiki yeye. Somo la kwanza kutoka kilio cha Yeremia kinatuonyesha wazi ya kuwa wale wanaomtumainia Mungu wanayavumilia mengi, wanayapitia mengi, lakini wanakiweka mikononi mwake na Mungu anawaitikia na wapa mema ya maisha na wokovu ili waufikie utukufu katika ufalme usiokuwa na mwisho. Kwa hivyo ile somo la kwanza ni changamoto kwa kila mmoja wetu ya kuwa licha ya kuyapitia magumu ni wale tuwasivile uborero ase Yeremia isa tuitume na kianda waiteira makongo ande wasivile uborero egekomba kioborero gokumorangeri Nyasaye tagugotiga ande tagugotiga ase obogima bwaye bwa igoro botakwera kiagera tangeti onde bwensi kero tokumorigia Nyasaye ntomonyore kero tokumorangeri Nyasaye ntomonyore nakera na Nyasaye ubugima bwaitu mbobe bumugwenerete ukora wanja kwaye no wanja kwaye gotobeka asoboyonge asoboremu asobosemeri. Hivyo somo la kwanza kilio cha Yeremia ijaribu kusoma ukifika nyumbani. Kilio cha Yeremia 3 kuanzia 17 kumalizia 27 huenda 39 kumalizia 41. Itakuwa ni funzo kubwa maishani mwetu, kila wakati kumtumainia Mungu, kila wakati kuvumilia kwake, kila wakati kusimama imara ili wema wake uonekane maishani mwetu. Bora njega kugendanga omekererejia Yeremia 3 15 iruka mirongo isano na ibere mirongo itatu na kianda uke mirongo ine na yena mirongo itatu na kianda nero mengia inasema hivi: ni kwa nini binadamu analia kwa yale maovu anayoyatenda?
Kama angetenda mema, basi angekuwa anafurahia kila wakati. Ugiotwara mwenye bantakorera ase ebibakweretera ebibagokora ase ense kerata mwenye Nyasaye sene kandaya na so yabwa yego ntekinge okonya nona epakocha bumuya botani rero ano kama ntobo Kristo bwa botani obukonya menyete kero kunyaranga wayaiteire wasibire gakomba kyoboro lakini komorgere Nyasaye tawote abana ko yerore lakini santigo wantera umoko genda moso mekerero isatu obirisa na bira ko mango ni sana bira tatona kianda wekena ngani na ya wala samara pili wale ambao wamemtambua Mungu na wamemchukua kuwa ni Mungu wa maisha na yeye ametupa uhai siku ya leo, hawezi kuenda kinyume na yeye. Haya ndio Stanley aliendelea kuyafuata katika maisha yake hadi kifo chake. So kogenda mami chajuwa nchakonya saa ekerekuwa mumanye lakini kalikuwa mwe aboko tiriwa yawe kore kani wa karabuno tagete pero tamumanye kero karibos akumumanye lakini kalikuwa manyiri Nyasaye ta atore igoro goro ndugu asel kora yao to we kurwani to kumugwatoka to kuwa kugenda maninja. Hiyo ndio iliwafanya mitume wake Kristo walipotambua ya kuwa Kristo ameyashinda mauti, yeye yule ambaye alikataliwa, akahukumiwa, akasulubiwa, mwisho akayashinda mauti. Mitume wake wakamtambua kweli huyu ndiye mwana wa Mungu, ndiye wokovu wetu, ndiye uzima wa milele, ndiye amekuja kati yetu, ndiye tunayestahili kumhubiri, tuwe mashahidi wake na tufikie utukufu mkuu. Ndego nzi omanyire yazenzeje abakubuka n'abatumwa unagatarago kwana unatuwasoma okora ko batumwa Isaka 25 naigere mitemo 33 bago vetarago teba tubo enenu abwato bore mukegera na mate ya kwana ndetingo yora mwana banta asenze na Nyasaye tata karo ko igweru. Sasa utajiuliza hata hiyo itakusaidia. Okoroko batumugere yani sana. Ngangwe ni sana yere, ukenya ngeta na isa. Kera ya omo, aso mweito na bustani ya kamenya, na familia hii ni sina bana, waligie watu ne Kristo, wamanyore, abagwere, yeto gari Kristo, yokweta so musaraba, andabo gwera so borongo. Ikigara ya no musaraba bekire gaiga, anse. Sanduki yayo musaraba no bekiro asiabo garakia sana na moto bine yo muntu kagata kali kende yonsi asobo mabwaye no musaraba amagera ubwanjani ukobua no wotori wo waito na wakorekana garakia sana na bine. Haya ndio Stanley aliyoyatafuta na maisha yake na familia yake. Tumuombee kwa haya aliyoyatafuta yapokee kwa ukweli, moyo wake ufurahie pamoja na malaika na watakatifu mbinguni. Petro waliosimama kumfuata Kristo wakayavumilia yote na mwisho sasa ni watakatifu. Wamuombee Stanley naye aufikie utukufu, awe mtakatifu mteule wa Mungu. Injili mtakatifu Yohana 3. Yesu mwenyewe ndiye anayeongea. Yesu anaongea juu ya kuwaokoa wana wa Mungu, kutuokoa sisi tulioanguka duniani, tulioteleza tukaingia katika dhambi na mauti, tukaingia katika giza, tukawa maadui wake Mwenyezi Mungu, tukawa maadui wa wenzetu. Watevialenga nje igoro na aruwe ana watu maitenga na aruwe tege na arure igoro nde togo gimo na arure igoro baru gusubiye bibe na akira senseyo mbeke mwanzo nko asomo saraba nko boka liti kudia gatatu mbagwere moba abana banyasa na kuma abera abana banyasa mujo no moyo mutagatifu kare mujo no moyo mutagatifu moba kirori bane ekeka betaraga moba kirori bane murasoboremu asobuye na asobosemeye
Stanley katika ubatizo wake maishani mwake aliendelea kumwamini Kristo aliyetoka kwa Baba akaja kati yetu ili awe sadaka ya uzima wa milele kwa wote wanaomsadiki na wote wanaomwamini. Yetu asomire Yohana 3 manangetatu na yamuke manangetatu na isana yamu acha kireta asini kwa da mwasi ajeta Yesu butuka akamugonya kinda roho rutibata ya kore batebanya gutata komanya rutibata weita urigurudia kabera sama tena somo ya mtakatifu ora uno moyo mtakatifu abugo tuikire kuruyane ya muka isana se rokora uno moyo mtakatifu togwe korekanye okora mechando otebe kuoboire togo siba maruru orenga yabeire bokomu tokorora emechande emenge tokorora makwiri tumutamenya sa gogo tena bokomu naso kumwanje na kumwiga na Nyasaye ubugo mano gwatari nakai nakija saa yanjiteze nakija saa anjita abantu baye nakija saa anjita Stanley wikaga tumu mwana ya mama ni Stanley kara mwegene tasira nyaro ubugo magwatari nakai iyo ana Yesu tukumirizana na Yohana Yesu tukumirizana na Yesu tu ngorangira abantu bataraso boroguna subiye kwa Nyasaye wakire na Yesu Kristo kumine kiandanga tebere bali banjiro musunte mbago tena so musunte wikabagenda se bali banjiro musunte mbago tena so borog wikabatrine gotamba so musunte yi ikero wanja kwabo ngoko gokya bantu nande nguko Nyasaye kilingo bisire Nyasaye ngo bisire Nyasaye Zaburi 139 toko bisire Nyasaye na wende mpimbu na wende bukato ngoro na so jinsi agaime andos Nyasaye na koro Nyasaye gatorote igatogenda asari igatogwere igatobonene igatobosiari igatoseseni ikaretu ategereire amangana ayo obuya bwayo oborogiro bwayo erine tutwensi ntonyore boseseni no boseseni toranyore nkoringa ntonyore obugima bwa kale na kale onne tukatokorereiga tukorereiga izake ngor kumule ngoro tukorereiga wale sana ngoro komoro ata tarde Stanley una Nyasaye nera muganetia mwanjira mo inunkwere saga Kristo ko ngase barjiye ngondo kwezi oyorante oyo tomirwe okire na gategere jyaga tabeke no gumakuru ntonyoro gumagwa kare na gategere Yesu botambe asengana yaye gotwaro bugima gotwaro bonene gotwaro bosiani kale Kristo gotwaro bonene oto bosiani kino tutageta sense ese tutageta baba igwe baba beke baba semere kinyasa wetara basemeria ona yeko bwenera ubugima botakwaya oyo ligeta mangana ya Yesu ka turku Yohana na ro turku yo mo Yohana oringo ko batisa Yohana oringo ko batisa nero ya tango to kuye satara agachaka batoya bantu batuko kochei pamena biya batoyo maene na siki pamuri nande bekei ye ekara jeta uko amaigo umuntu uri kurukora wadahe agatawara ko umuntu uyu wetero uri kurukora wadia muswati wajete ubunaki family y'abantu bane ekara tole kabiri wana karasi buri wabate patiga bagatenga umwana kaye gatenga biya kerodia bagatenga aserodia aringa bagatenga sama ke biyo jingko mulai gatanga ki akan melodia singine jingko sa ina kama tejo media ko mutwe Yohana to sumbi sekarang kita wenda kate yero tenga wana ngumutwe ndase asesa hawa rota kanya gari gua lakini akanyurangana hata wana nene mshukuru tunakongo kwa kumbe mshukuru tunaona jina ndio na mambo bas kumurishi mtoka kana Yohana oyo batiste Yesu Yohana yo kwekea Yesu agete imono
Yesu akamwambia bono aye mbatizo. Aye Yesu Yohana akachotama watu. Sasa Marko isatu yakire komunegere, Matayo isatu yakire komunegere. Otira paka ya mwisho ndio ndio hivi. Arabuna haye kaba kumse Yohana kabatiza Yesu kareke. Akinya mwali wale karamu batiza rocho kuro utoro moto kwa na umani. Umani wako ni nabii Yesu Kristo akaweka. Kwa na umani ndio sivyo. Mabara si anaisa anaisa tarasini mbili. Kwa na umani kabali ndio sivyo. Ndio maana uko na bibi sasa tigere nataka na jira sio ndio sababu wamenye kene kwa weka asubuya wewe gima wako ngente kama na barabu wamenye njenaye ndio ngente kama wana itemeleza na hivi mstari 15 kabisa wo kwa 21 umanyanga tata kuna njenaye ndone yao na yine yana na barabu mbavene yaito na itume yabo banyareka nyarugo sini na kistana lia ekoliye so mwaye aveni ya Yesu Kristo na turume ya Kristo akwane amora asobuya na soboro Paulo mero kwa sama ngana ya saba ra keje mustari emerongege akawa takiro dumo ikenda tan njipindi mo ya naende mo na teri gwane njena bambu na Kristo ande bwana jingu kwa na tari kwenye kwa na ga Kristo kwa na kero ndugu nje jeri Kristo kwa wali mo ndara kwa Kristo na kwa nguru Murugo kwa ngojewa Kristo ine yao abokora kwa n'umwana yose mwaya bara kigere kare ikirere kuma yatenga kisa tawiri mekinke ayaba bara kigere ngere neko gwenere urukumina kala ona so gweni asinge Yohana atwara beki akabwata mu mwene akabutu mu mutu akarangiye mu mwene nere kwa somo naba yo Kristo akabambwa so musaraba karaba so musaraba ubwere bonse na vetro takire kujiliana ariko babisa yini mbara mu itagiye mbara mu mwa mukamagambia irata gasaidi gata parapo muji weremwe oyo kadire kwere ndoyo gokire gototoria abangu mwakangu mushirimuri kumbe no boguma tawire wakare na karabere ke mwana ndi mokanda ngamo soma abayigeranye ndi emye ngotete ndi mokanda ngayikara mu gwateri nyonta kana mu yatenga mu gwateri sasa urugaramu yatenga kimbo gwateri ndi mokanda mukoma oyo ni kianda na ikomi amura baba takati umenye ni ekare ku mwanzambia karuru gochi mwondi gochimbo lakini tata afeke karakia Yesu mwenene ne ile yero muneke mwanzo afeke totori mura kumina kiekali namba gakore ku mwanzambia ikupe mangana atari ko to kera Yesu aso munu oye ayana mangana kwa ne tasio na ikomi musari komi ne ije tonda ba erima na robo yima obo so go ikerano Ukuru mwa nenda asomusara. Ono bugu mwa ariko yestamiri asogo ikrani. Gosa batori abono ra asogo ikrani. Wetera kwanda kwa wenisa na wetera misa ya lera ati muke asomores. Wetera Kristo kabeke so. Uko azomu saraba. Tukaba bana wa nyasa ta tori ngoro tukaba basali bae. Nene ndiye sa karete akaruju wanjo panene. Awu etiga asenye ito. Aye etigire. Oru asese asije tukuru kibanya sana wana kemune sana musali kemune kata ini tawa mungu sundo kamurugwa ndipo ngati program ko gwati ekatukire ngati kwa ndra korkyo bwana asemaro semumenyete yogo saba botanga bagara abantu bonse anto sabire pami ze family saba kole yabo mu bwana sana abara bayi mire na sisi kuwa Kristo ndio tukakwaye onye daktari ukwa na mwana wa mwali akabangwa somo saraba akabandu matureka Yesu mutoro kingoro etero mutoro kinse ne karaba taraba mutoro kinse yara batanini karo mu ndiko nyasaye no yanyore kwa somo kuri wakangen ene cyamba ngo yetoro nande ngo sibiwore uburo sabere tole family one taro rogendo asoko vendera kwa kiro ba Kristo endere mato tigere asobu magoito na wetere patisimo todo sangamo nore ni ejo bu magoito wanya rakaba ubuntu asbere ijo asaba minto asinya saeta baba kiro ba Kristo asobu maene asama sabo bakora una moyo mtakatifu bali waro mrembo kwa Kristo mwenyewe
na Kristo oyo nabarae asokogwa asogosiani nabasemerio konkwa gacho kugena kwabo morende toyora anyare ensenye toli ase Kristo morende toyora anyare ensenye toli ase Kristo tutare twanda se isaya kiando musari gatara kanyora morende gutire ase Kristo kiara Kristo okire mugambi wo morende noro itokorigie noro tugusabire family yini sinagana omorende Kristo nere okoyoreka Kristo ase omugambi bwaye nasokera abantu akabara ase omorende oyo akabaretera basabiria ase omorende oyo n'abantu bonsi nabara omorende basasoke bakoyotera ase Isaya kianda musari gatano rimo Isaya kianda Isaya 10 nemo musari gatano rimo morende oyo yonyore ekiagano gase enkoro yawe nanze oyo bumekare ezo yokwamenete none ezo omwando yokwamenete enomoigusi naigoretiogisi enseyo mwando mutato chikwamabuya kisiagamo namatoke lakini natoranyora omorende toru ase tatori igoroso ase enkoro yawe amatoke chikeri bionsi chikawa chikwamabuya monagamo nekisaga ebinto byonsi nibiwara nando okuri omomorende torari ase tatori igoro kakanyora ase ebinto byokuri kakanyora pitatori igoro unejinkondi natora onye bakokore ngira kafeni usukakeigo tusukasini Kristo yani akareta morende bakamareta bakatoyoriwo omorende okire aserukoigere komunenye akareta omorende oyo omorende oyo norari ometinga kurayomo Stanley norakonyora ase ogotimoro kwaye familia Stanley norakonyora omorende oyo nairi mwete matanga Stanley natwe sikonyora omorende oyo nari turagendera tamenya ase ense ase omorende ogotwagacha tokatugora ogwancha okuya nogwancha okuya tokonyora esiko ya Nyasaye kirisakamana goteba ase yana komunenye nongobe nesana igere omorende obasemore omorende orito twatoko bogunesera aba isoko kwa omorende kitaika isana andoera noro tochandekirete kerengakira lakini oyi Yesu igore kurumo chakana pako moerio nera alfa na omega mwanzo na mwisho turasomere revelation nisoko mamaka ya mesiki zikira nera mwanai omorende ona Yesu atagotekara wanyana ore aseze ruka itumene kianda 42 enda so mobo mwe onaro byogo naso byogo morende naga korobya ta morende osasoka okamenya buya Nyasaye ko kwikiregere byegiya omorende otyako nyora kurwando kintondi kyaliro omorende ande pado ebintu ebyuraine kintondi kyaliro omorende bintu mbirasi nali pa kintondi omorende kikoribye ebintu ebikorikaine bakarero bakamana ona yigoro kuri Yesu Kristo agateba mbasiziriye abakuriye omorende ekiara mbariko abana ba Nyasaye nande kerege mpakanywa asimata yosa otakeri sana nako ngontaka kakianda ini ntambu mono anda gore ini ntambu namata yosa otakeri sana mwamu oenda 789 na ile ya tambi no woro bwezi ndugu ati bonus ekaiwa atumira ko bugo no betera marembo iyo umate ngenge ko marembo iyo ko afanya garigo na kede ni geka tiwe kurusha sibu nete na baguna betera na baguna kirokia ya Yeremia otere na ko no ya sigiyo no tere ne chando ai no mate Nyasaye na ko una torogora zona na polite ya kabere onye jiwe este ko iyo yakabera saka polite iyo ukune iyo yakarisa na ko reto ubotabo wa migiri wa ikire wa chandiri wa sekere akini mo yato ni na baba eneria izina biboye na yenu ko tora yo ni chanda yero yawe omo ni na baba eneria andiri ya sata bobo ikojino ni tongi wa na sema Yesu Kristo mwana wa Mungu wetu akabera kwa mama mtakatifu oigole tuna Bikira Maria usire tuna Poncio Pilato wandetwe aso musaraba
Questo è figlio del tuo primo che chiama Gonde. Rigora riama kutattatu, orolete kurwasaba akure. Oline te yorasa ikaransa soko yekwa nyasaye tata, mungu ikegima. Kurwara wangera nekuwambiaga gima, na wakure. Na nkire asomore mutakatifu, kerisia katerike takatifu, kobekwamo kwa watakatifu, korisi wa kweli be, oroka kumagere, nobu magota akwera, onekera ya mate nini. Mungu Mwenyezi, tukirishe maombi yetu, sala zetu, hasa kumwombea huyu ndugu yetu mpendwa aliyemsadiki Kristo, sana ya kumsike katika amani yake Kristo, na wote wa familia watembee njia ya Kristo, wakimtumainia yeye ambaye ameyashinda mauti, ili kila wakati wawe mfano mwema, kila wakati wawe mashahidi wake Kristo, wakisimama imara katika imani, katika upendo na ukweli, siku baada ya siku, walete tumaini ili na wao wafikie wokovu na utukufu mkuu. Bariki Eunice Kerigo, wabariki watoto wao Bibi na Mora, Charles Kengere, Cecilia Kemunto, Rona Moseti, Maria Nyagoke, na yule aliyemuita Mikaeli Mokaya, pamoja sasa na stani ya kumsika katika amani ya Kristo. Haya na mengine mengi kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Ini sadaka para ibu ibu guru guru itu, anu baca dia, anu dah guru guru ya sadaka sini ini. Semua yang ini guru itu, nak buku mau dia sekolah apa ya? Dia kalau bilang. Masuk dulu ini kan? Oh, masuk dulu jam. Bukan lagi masuk dulu ini.
data imutuka goko igoro. Kadiri hili sadaka yangu na yenu ikubariwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, tupokee sisi hasa kwa njia ya misa takatifu tunapoitoa kwa ajili ya mtumishi wako Stanley Ogega ili apate pumziko la amani na moyo wake upate kufurahia pamoja na malaika na watakatifu wako na wote ambao wanashiriki ili kumwombea na kumpa kwa heri, na wao wajitolee kweli kutembea pamoja na Kristo kuwa mashahidi wake. Omba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki tukushukuru daima na popote Bwana Baba mwema, Mungu mwenyezi, lakini hasa wakati huu tunapomsherehekea Kristo mshindi ambaye ameyashinda mauti, Kristo Pasaka wetu ambaye amejitoa kwa sadaka ili kutukomboa sisi sote, na wote ambao wanaomsadiki maishani mwao kwa njia ya ubatizo, wanapoaga kutoka dunia hii, wanapokufa, maisha yao hayaishi ila tugeuzwe kutoka maisha ya dunia, maisha ya shida na kifo, ili wapate pumziko la amani. Na chapo Kristo tuwasadiki ya kuwa wote watakuwa wapanza kumraki ili tuanze maisha mapya yasiyokuwa na kifo. Kwa hivyo napo kushukuru na kupatia utukufu wako, tunaimba sote pamoja kwa unyenyekevu, ukiimba ukikusifu. Masoge,
Bwana kweli huu mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote. Tunakusihi ustakase kwa nguvu ya Roho wako dhabihu hizi ili zigeuke kuwa mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipojitoa kwa hiari yake ateswe, alitoa mkate, akakushukuru, akakutukuza, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, "Twaeni mule wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu." Vivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe chenye divai, akakushukuru, akakutukuza, akawapa wafuasi wake akisema, "Twaeni mnywe wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi." Tunapokumbuka kufa na kufufuka kwake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Naomba kwa unyenyekevu Roho Mtakatifu atufanye tuwe jamaa moja sisi tunaoshiriki mwili na damu ya Kristo. Bwana, ulikumbuke kanisa lako popote duniani, utukamilishe katika upendo. Sisi pamoja na Papa Mtakatifu Francesco, askofu wetu Yosefu Mairura, maaskofu na watumishi wako wote, watazame hao ambao wamekusanyika kwa ajili ya maziko ya mwenzetu mwanao Stanley Ogega ambaye amemuita kwetu. Wabariki ili wamtumainie Kristo ambaye ameyashinda mauti. Wape neema, uwejaze na Roho Mtakatifu ili waishi pendo lako na vile vile mapenzi yako. Wape nguvu, neema na baraka hasa kwa njia ya Roho Mtakatifu Eunice Kerubo Divina Moraha, Charles Kengere, Cecilia Kemunto, Ronald Moseti na Maria Nyaboke, ili maishani mwao wasidi kumtumainia Kristo ambaye ni ufufuo wetu. Wakumbuke sasa hawa watumishi wako, sana sana Stanley Ogega na Mikaeli Mayaka uliowaita kwako kutoka dunia hii, kwa kuwa walishiriki kifo cha Kristo kwa ubatizo, wachalie vile vile washiriki ufufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko. Wakumbuke na marehemu wote, uwapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, Yosefu mtakatifu mumewe, mitume na watakatifu wote, Takatifu Eunice, Takatifu Divina,
Mtakatifu Karoli, Mtakatifu Cecilia, Mtakatifu Mikaeli, Mtakatifu Ronald, Mtakatifu Maria na watakatifu wote ambao tumeitwa majina yao. Nakuomba hayo kwa njia ya mwanao Yesu Kristo, kwa njia yake pamoja naye na ndani yako. Wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Amina, 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 haleluya. Sasa kwa imani na matumaini tusali ile sala aliyotufundisha Bwana wetu Yesu Kristo, tunapoendelea kumwombea Stanley apumzike katika amani yake Kristo, na familia ya Cecilia wote na watoto wao na wajukuu, tukisali tukiwa na tumaini na amani mioyoni mwetu. Baba yetu uliye mbinguni, tupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamea na sisi waliotukosea, usitutie katika vishawishi, lakini utuokoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, tupuse daima na dhambi kwa huruma yako, tusifadhaishwe na jambo lolote, wacha kwa matumaini makuu kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, wachieni amani, amani yangu na wapa ninyi. Usitazame dhambi zetu, ila imani ya kanisa lako. Lijalie amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, wewe unayeishi na kutawala daima na milele. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe daima nanyi. Yeye tutakiana amani ya Kristo maishani mwetu, amani ya Kristo katika familia ya Stanley na Eunice na watoto wao na wajukuu, amani ya Kristo maishani mwetu na katika familia zetu, na japo Kristo tushirikishwe katika amani isiyokuwa na mwisho katika utukufu wake milele na milele yote. Mwana kondoo wa Mungu uondoaye dhambi za dunia, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu uondoaye dhambi za dunia, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu uondoaye dhambi za dunia, utujalie amani. Huyu ndiye Yesu Kristo, mwana kondoo wa Mungu, ndiye yeye anayeondoa dhambi zetu. Heri wetu sisi ambao tumealikwa kuitikia kushiriki pamoja na mwana kondoo. Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno moja na roho yangu itakuwa. Esala yotorua Nyasaye n'ontoye yore komunubia Maria wagusagere malaika n'umwenjo akarocha sarikari ya Nyasaye esara y'uwanja saye mwana w'umwana mtakatifu Yesu ngenamwe yewe ekiaya yeko wapeo na njira inekora yane esara y'uweke Newe tebane kanuni saliyama iwe nekyo kanyawo mwana Yesu okawe yane omongu tuwe nekino saimane neate ngane yano kanumaya newe esara yoweike newe ndo ko niyose nako kyara yakowe ano muyake imba isaro salikabere Yesu no muyenkwera mawo esara yo sasima Yesu musamana naye yora sakali yoro mekwikira sorengo sasimande na wantire n'inkarosi
Minko kuna weka oika sende oika wana jalan karoni ingatia komunidad takatifu asa Wakristo awatakatifu Wakristo awakatoliki aliganikie. Wasimame wote kwa wimbo wa shukrani wa kumalizia, alafu wanafamilia watu wachache tu wakuja hapa mbele wasuruke, wachache tu, sio wengi.
Mungu wanjia kanisa takatifu, wewe umetulisha sisi neno, mwili na damu ya mwanao, wakuomba misa hii ambayo mtumishi wako Stanley Wawega aliyekuwa akishiriki hapa duniani, hii mfungulie njia kufikia wema na utukufu wako. Uwabariki wote wa familia Yule Sikerifu David Mora, Yalisti Kengere, Cecilia Kemunto, Rona Dimose, Kina Maria Nyakuke, ili waendelee kuombea hasa wapendwa wao kutoka familia hii, sana sana Stanley na Mikaeli ambao umewaita, na wao mtumaini Kristo ambaye ni mzima wetu, wanjia wa Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi, awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mpaki na amani ya Kristo, tumwombea Stanley apumzike katika amani ya Kristo, na familia imtumaini ya Kristo. Misa takatifu kwa ajili ya maziko ya Stanley imekwisha. Haleluya, haleluya, haleluya. Rungoli. Nomor ini kan Rungoli. Rungoli. Ini misalnya ini apa? Nih. Ini misalnya ini betul. Utayara umaji unatakawa bunetayo takonyarekana. Leo nashukuru Father Wetere Mission nilimwacha wita manana kuomba kama karibu pinde kwa usoito ukabwaterana ana wa stand na yetu na kikwatana ese ngo totore na ngo totore matane na kikwatana ipada umwata amnaliyetoka ma aku hanya menanya. Así me lo mono, Wawega así tikuriara, Papa así me lo va a hacer así niandiaye, niandiaye, agro niga, yaira niga mono. Asa morio tanang kurkurana bayangku. Ini kita Yunes, ini untuk buat yang mau apa Yunes, nah buat yang ini nak sebut tu, kalau dia mengatur kena buat kerumah, masalah sesuatu sih, ini masalah dia tu, ini untuk buat yang mau ni, nah mana ada, ni ada tiga kuat.
Biar asal bayang banyak sih di pantai itu yang kita berulas. Mana rasa rasa murah. Hace lo que uno que no te muevas como llega, pero la baja, ya que quiso por Anjir undang-undangnya scenario menurut Tuhan ekonomi dan beberapa anjir itu bakaya taruh undang-undangnya semua orang itu nanti dia mana asal kita kumpulkan yang seperti kita ada waktu menurut kanisa waktu menurut berarti penyanjian itu sudah salah tahunnya nabi lama tu boleh berat berkala Yamana asa kono lari baba ogega nabata keto usal nanche tiarengi titarikia maronge tatu agatumu mugambio togo tankabone panyanatire kanisa mambia ana gante bininta getiko kwana nere mpege tiko kwana komo lakini asenye nto yetinguru chianya saa ogega Unasi mtona abana baye obwana toboli yabona ariko genderera tondo roligere linse nije tinkorora nkoligere linse biyamon yawan charfu maro mangana wa ogo tinabe ubona inga ta tar ko akarate narmina me penu tasao biyamon aba sami orba abaru Nairobi itu yang Nairobi mana jemput ke Nairobi baru mengata waktu mengata kau transport orang bawa ke Nairobi mana oke kemudian apa yang buat kau waktu itu terus mengenai ya ini nak mulai tu ini kan kita ya ada bu Wasa na masoliero dia manachiwa siri daga do kwana ngol kwa Kennedy lero endo mgambio matunwa lakini abede kinyereke ga matambe akoma ngamba naftari agende rusa na tagete kata ye familia ga ya tgedmaga hola asogosirigwa no mwancheino na tagete tugore abantu bari tubanta garetega iga bari banywe kimbare ngaba gusabera familia ga maya ile bwato kalokai muchoka tokoigoro ndiamona sana wetani ya una bado batamia ki ense kore gari ya corona be ka maski mori ta ye maski na ndo ko be ka iwa kore ka buronge iwa wetani ayo me sala ma chekera ko wetani ayo estere ga tabana mo ikaransa mo re dikunge ke yega ndaka bana ngana ya monota para kuna tisa abana bari apply to capacity education ya CDF maganda ko kijaki province ya chief eri na watarida ya masaliba dia mana morioti pata avara de tercia esente itu ya iparisia ya kugoji asomwana mutogega akiete kwa ya karara familia muchoke engere familia tenyuji tara poranya ngima pero que se llama tiene ngima entonces te corren tengo la ana sente ya hacen en chokra kum ko munto ya oye no yo munto
aende nade fuera segera como que era un mame o no tima yuti la que estoy fuera ya todo tanto que esto comer arma voto cuando creo muy go aquí ni cae en un motor o nadie más en un año mamá tiene que comer nadie de tres cuatro para lo no está hay un mano y me se me tocó tipo no que día me empezar media se me fue para ya mañana a ver para que sana su batalla mana ya ko ni hangu ni sange ni guatio chidi dia mana are ko rasa mana no chidi te negane ni ngro wangu ni suara ere gure ero upete ruwa ero oma no problem ara atia utine kro mana ni ngro wangu gare ero chi ale ero je ni te kira marida muru te do ate kire kon ke wa kon kar kari ni ko ngro ndo mga mana ndo ya amaru igore ende nyasa kya wa kon ame segera kaya penjamana. Ucena aditaya, wana ucanda muaka vle masalah dia tu. Yang sini aditaya, polis, itu pun makbuli. Yang mana segera kaya dari mana? Ada demi semua semua ibu ada. Itu dapat ni ada ini dia. Jangan sisinya. Ini sebagai cara yang dipenuhi sisinya. Yang mana ini mengambil saya buku. Utama nega, mengenai orang buat pengurusan baru. Karena itu nega, menurut apa seni untuk mengukur sini atau apa? Naran neta hadinta, dua di tadi baru ni mana itu naran itu, nanti itu mana naran nega, karena itu berpas dengan Quran dia. Naran itu kan itu kerana naran belum nega, cuma mana, itu mana tu buat kita mana. Oleh mentemurana, mana itu mengarah situ melihatnya ya subrotation, mana betul zaman, ya kemudian kita betul ada. Kita ni ada minta impotences, ada motor asal kita depan itu, ya bersiap ada, kemudian benar kena minta, mana berata matangkan betul betul, mana apa lagi? Dia tinggi dia kemudian apa? Tiada sometimes ada bersama, waktu saya buat semua cara. Dan rendang dunia itu kita apa dah? Ini bukti yang benar betul orang kerana abang-abang itu tiba-tiba kerana, amal itu dasar menurut, nanti mana tiba-tiba kerana itu mereka ada macam, kalau punya orang jadi kalau anak tu punya orang yang keluar sebenarnya itu abang mereka mengundang sesuatu undang punya apa, orang mereka keluar amal itu ada. Asal subrotation, amatang kena nak memulai merit, memulai menyala, memulai berukur. Uang ni tangan ni agak transparan, apa lagi tu merit lepor. Nanti mulai dengan memulai itu sampai di atas, mana kawan senara, tar kuasa begitu kan mungkin nanti lagi, naik cerita. Ini tiada seberapa maya, ada mulai lima itu cari senara atau misalnya orang kenal masa advance. Pada saat baru Nairobi, ini kerana turun di mana? Untuk mereka melihat itu kebetulan mengumpul, berasa pun meroboh motor yang garasi. Itu kerana di mana saya ada orang ini semua harus. Ubat ganti kerana kena wajibsa. Jadi berani turun sekian itu lah. Chief, orang yang menunggu bersama. Di mana? Ayam yang ada kuana. Satu kebanyakan di lorong pun nanti terkena siapa? Itu siapa orang? Nanti dia nanti yang terang aku puana saya aku tu orang sebenar dia mana pergi dia mana orang di juga dia corona itu aku mati tes ini nanti dia dia kan orang mati kaya anda mati nanti aku mati pun nanti tes kan tes what itu ada service Asatore komite ini nanti menjual untuk komite member saya tak kena, mana ada upas tuan, tidak. Aku pore asal usul di dalam macam ni, anda tu asal bete asal kerja. Ofulia, itu malu kita minainya, kita minai kita kaya bahasa sendiri, abago korban, abago lepas mana ida kuera mana saya. Naya kuwi jenaya kuwi itu dia itu mengana basong. Asante sana masalah sel. Para itu notoran. Mereka
ama kitu moja mwichoria mtabu utoanya unapa na ilikuwa ni uweka lakini mimi ndio wanda wa display sio lazima tote tu tena kujipanga hivi e process ni kile tu wa kikasa aliara e familia yote kawaida ndio wana matana kwa era tu mtu agenda ita ule wasomo wa nini ya nini wewe unatomu kwa Turkia pata habari gani mwega bakandibara abakwa nyumba ya mwezi na incheni kana tumiru aseme ntoyo ni Matias treno gandu watu ya tu iban terinda tengora ya somo yegoiga oteba asengora na omuchibo tengero mugima por wana ni kan tebina kurumo yego kachagete no tora munere na kogendera wana igana tumira siringer pia yemo ontebina bamura bajani tomate 500 abayiga na siringi 500 ontebina mu na Yunesi ande no tebina por Moseseni Estoy quiere que la familia de que pasó de que nos está pegando a toda su familia por algo por bien. Kwa majina naitwa Eugene Okari. Mimi mtoto wa Cecilia Kemungo. Acha niwasomee kuhusu sokoro yetu. We had a wonderful grandfather, one who never really grew old. His smile was made of sunshine, and his heart was solid gold. His eyes were as bright as the shining stars, and his cheeks fair roses you see. We had a wonderful grandfather, and that's the way it will be always be. But take heed, because he's still keeping an eye on all of us. So let's make sure he will like what he sees. We will miss you, Grandpa, but I know you will forever be in our midst, and we love you so much. The love we have for you, Sokoro, will never fade away. You will continue to be our special friend. Each passing day, although you are resting your princess, fills our heart with memories of your laughter, warm, loving smile. You have created a special connection with all of us, one that will live on for rest of our lives. With each day, we continue to miss you dearly. Farewell, Sokoro. We love you for hearts, your grandchildren. We loved our grandfather very well, and he was also the best man. He used to teach us and give us some advice. And my grandfather, I will remember you because you are loving grandfather. Sama dia tanggur kumem nyaboke, mce last born, semua wako yorai. Kwa kata mwana tuale, somanya baye, kita ni tuale. Words will never be enough to describe our dearest Tata. You are a great man, honorable and trustworthy. You were always there when we needed you, to share our triumphs and comfort us in sorrow. In life challenges, when consulted, you took your time to carefully listen, and before long, you had a way out. You loved making and keeping friends, always checking and stopping to see how we were faring on. Your passion for education was the greatest gift to your children, and we emulate it to our every own. Just with my being said,
tata alikuondoka baba kisita chane chose once bachi tata alikutoka baba otogombia ngo na lusi lo monto azubu mabwana ntanyora akili dende kuba sabira mutu sabira tutu arabu family family members. Nari aku anu itu aku bicara putri bagai mana. Family itu. Family itu apa jadi kan? Bicara tu apa tu? Ini tu ni sesuatu sama. Yo biar, orang kau nyasa aku kemarah betul. Ini orang mau hujung bos. Ini jadi apa kau kaji bisa? Kau tu materi mana ngambil waktu bisa macam macam materi. Itu materi. Kau tak kiri bisa, kau materi. Agri bisa? Materi yes. Materi mas kawan. Ini, kita kuru ini kalau mau kita kuru. Ini, ada orang tu apa tu ni mau apa kuru? Macam sana. Itu kata orang itu juga kamu kuru juga. Itu mah itu karasi. Apa dia? Itu jaga tu aku ni mungkin kuru ni ni. Asyik ke bijak ni. Atau rekor kurang siapa pokok, nanti kamu jemput itu. Walau tu, kalau family anda kalau puan nasi tu, yang mana badan tu mungkin lebih bicara. Bicara, kalau tu sampai family dia ada, orang tu tiga family yang stand di nasi sini, macam biasa jadi, itu good. Ini kau apa ada? Jadi muat ada kali. Bisa kita tu lekat nama nama. Sicilia, ada dua tempat kau je karo, aku bicara tu boleh. Sicilia, aku Sicilia. Dia orang yang berkurus, murah. Itu aku bikin, aku kan aku. Orang bicara suku mana dengan ni, boleh kau buat lagi. Kau bicara, ada aku kan aku yang nasi ini juga. Ini ciamnya di bagian Jawa ni ya, kalau kerapatan zaman, pekati kawan itu zaman, ini chief, ni chief, ini awak keringan zaman, awak itu macam saya marah, awak ini awasan, zaman asing itu macam kuat kisah ni kan, satu mintu sini, anu timur, so terus muka sama je, amen. Family ini dia tu pun dia pun. Dia kau baca ruku.
Iko bater bukan, kau serius. Anda mungkin beri tadi kan, namai baru tu kemudian mulu senang. Mulu tu dah kena baca, orang kau kata kau juga. Ayam kau ni tangan baca ni kau, juta. Aku pernah, aku kuai, dia kan cukup dah kita.
Abunake, zote hapo. Zote wanake. Moyo wangu niweze kukupenda kwa pendo lako, unipe moyo wangu, ewe Yesu mkombozi wangu, shida kwangu nami daima kwako. Umuga ndra wana kura kwaya ande mo buji kuvuvuka ni sauti ikoro mo ya ma ile sauti ya ile to batera buya kabisa batera buya onde ne kanisa timokera ngo mo beke buya kabisa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu amina. Uwezo wote unatokana na Mungu aliyeumba mbingu na ardhi. Ee Mungu Mwenyezi, litazame kaburi hili, ni nyumba sasa ya mwenzetu Sandre Yogega Kengera ambaye atapumzika hapa. Mwili wake uonyeshe ishara ya kuwa Kristu aliyeshinda mauti, na vile vile sisi tuliungwa kutokana na udongo kwa upendo wako, na ulipofanya agano jipya kwa njia ya mwanao mpenzi, tukasaliwa upya tukawa agano jipya. Mwenzetu Stanley alimtambua Kristo mfufuka, akamsadiki, alifuata njia yake kwa neno na sakramenti na maisha yake ya familia. Na sasa tunamweka pumzika kwa amani ya Kristo. Mtume malaika wako alilinde kaburi hili, mwili wake pumzika katika amani ya Kristo, na roho yake furahia pamoja na malaika na watakatifu mbinguni. Ulibariki Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Haya, wale wa mashini hiyo. Wale wa polisi. Waya wana sasa. Waya. Yesu, pokea moyo
Mungu Mwenyezi, umemchukua sasa mtumishi wako Stanley Ogega Kengere kutoka maisha ya dunia hii ili aanze maisha mapya. Mwili wake sasa upumzike, roho yake furahie pamoja na malaika na watakatifu mbinguni. Yeye nifanya kazi nzuri kumfuata Kristo katika kanisa takatifu, kawa shahidi wake hata kufikia familia. Sasa tuomba pumzike katika amani, ile kazi njema aliyoanza akaendeleza hasa katika kanisa lako ikamilike, achapo Kristo katika utukufu mkuu. Mbariki apumzike kwa amani, kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Stanley ulibatizwa kwa maji na Roho Mtakatifu. Mungu aliyekuweka katika maisha mapya akulinde na ajapo Kristo ufufuke katika utukufu mkuu, furahie milele na milele yote. Amen. Mungu Baba kwa upendo mkuu alituumba kwa mfano wake kutoka udongoni. Kristo akayashinda mauti, akafufuka katika wafu. Stanley alimwamini Kristo amshindie mauti, tufurahie katika ufalme wa mbinguni milele na milele yote. Amen. Yana sasa. Family. Wewe mwina sawa gari. Family. Ni mbali bora. Ni logoro. Ni logoro. What is baby? Family. Is baby numero? Digo. Otra sapra de guamba. O tera na kitu kale kwai. Kwai.
Kwa toa choko tera gor. Kulitua jetu amevuvuka. Twende. Oh, twende si. Walimokora siku ile. Esha teknuro. Yani hapo sote tete mtamara wa baba sote Ini
Nitaimba kumtukuza Mungu wangu mpaka niteke. Nitembee na fimbo ili nimsifu Bwana Mungu wangu. Nitaimba na kumtukuza Mungu wangu mpaka niteke. Nitembee na fimbo ili nimsifu Bwana Mungu wangu. Mama Maria nakupembeleza siku nyingi ili nimsifu Bwana. Dijera ko rugyo bor. Yender gara ko tamara. Dijera rugyo. Ya buat kawan Luis. Anda irno dia kyo ora ke. Anda kyo bor. Ibo, abo no kiri yego. Mungu yu mwema siku zote. Mungu yu mwema kila wakati. Mungu yu mwema siku zote. Kalau kata kamu tadi, masa hari. Ona marah. Kuheshimiwa na kupewa sifa na utukufu wote. Ni yeye Mwenyezi, Mungu mwenye nguvu. Hakuna mwingine wa kulinganisha. Ega tu ibira kai kamu kuna kala na tu kore kita kora. Kuna sa tu chirata. Mungu yu mwema siku zote. Mungu yu mwema kila wakati. Mungu yu mwema siku zote. Anafanya mambo yale ya ajabu. Akisema ndio hakupinga. Yeye anasuka kushinda zaidi. Siku zote. Mungu yu mwema kila wakati. Mungu yu mwema siku zote. Mungu yu mwema kila wakati. Kata tu kor bukan ibu. Ayah baru jawab. Kayak mai kita pun jawab kat sini. Ada pun jawab. Yes. Kalau tu ada apa kamu semua boleh cuma ini. Boleh cuma ini. Rasa komentu. Rasa komentu.